Nggak ada sayang. Nggak apa-apa sayang. Nabila kenapa? Hari ini kita mau bermain one color. Yeay, ikutin terus ya. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Yellow, nih yellow. Teman-teman, sekarang kita pecahin dulu ya balonnya. Nah, kita pecahin dulu ya balonnya warna yellow. 1, 2. Here I am, how do you do? Biru. Kita pecahin dulu ya balonnya ya. 1, 2, 3, ye, biru. Yo, orange color, where are you? Here I am, how do you do? Orange. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yeay. Kita mau pecahin balon warna green. Yeay. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Green. Yeay, kita pecahin ya. 1, 2, 3. Yeay, pecah ya balonnya. Lanjut lagi yang terakhir nih teman-teman. Kita mau pecahin balon warna pink. Nyanyi dulu. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Pink. Yeay. 1, 2, 3. Kita pecahin dulu ya teman-teman. 1, 2. Yeay. Orange sudah habis balonnya. Sudah belajar mengenal warna nih. Ada warna apa itu? Green, red, biru, orange, dan pink. Yeay. Seru ya? Yeay. Ikutin terus ya keseruan video di Nabila Putri Family. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Dadah. Kiss bye. I love you too. Main, ini mau main mana? Mana? Mau ke mana? Main. Yuk. Udah selesai yuk. Udah sore kita pulang. Ayo. Yuk, pegangan. Yuk. Yuk, lari. La, la, la.